uku ni ku Buyapani bwisanze buhanganye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntambara ya kabiri y'isi. Inkuru yakurikiyeho ni uko mu ntambara ya kabiri y'isi Ubuyapani n'izi nshuti zabwo batsinzwe mu gisobanuro cya nyacyo cyo gutsindwa. Nyuma yuko ku itariki ya 6 n'iya 9 mu kwezi kwa 8 mu 1945 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarashe ibisasu bya kirimbuzi ku miji ya Hiroshima na Nagasaki mu Buyapani, iyi miji gasibangana ku ikarita y'isi. Ubuyapani bwisanze bwapfukamishijwe buryama hasi cyane buhekenya umucanga. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahise zigarurira iki gihugu, ndetse kuva mu 1945 kugera mu 1952 Amerika yohereje ingabo mu Buyapani ziyobowe na General Douglas MacArthur. Amerika niyo yahise ifata Ubuyapani mu biganza, itangira kongera kubwubaka kuva ku bukungu kugera ku kubaka inzego zizabeshaho igihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete, Ubwongereza n'Ubushinwa nk'ibihugu byatsinze intambara byahise bifata icyemezo cyo kwambura Ubuyapani intwaro zose, ndetse bwamburwa ibihugu byose bwari bukolonije birimo Korea na Taiwan. Bakoze byose bishoboka ngo Ubuyapani bwumve kandi bwemere cyane ko bwatsinzwe intambara. Bakoze byose ngo Ubuyapani ntibuzongere kugira igitekerezo cyo kwishora mu ntambara iyo ari yo yose. Mu kwezi kwa 9 mu 1945 General Douglas MacArthur yatangiye ibikorwa byo gusana Ubuyapani. Bahereye ku gushyiraho inkiko zicira imanza abasirikare bakoze ibyaha by'intambara, bashyiraho guverinoma, bakora amavugurura mu nzego zitandukanye, bakora amavugurura mu micungire y'ubutaka, ndetse batangira kwandika itegeko nshinga rishya ry'Ubuyapani. Iri tegeko nshinga bandikiye Ubuyapani rero, ingingo yaryo ya 9 yaragiraga iti twifuza bidasubirwaho amahoro yo ku rwego mpuzamahanga ashingiye ku butabera n'amategeko. Kubw'ibyo twe abaturage b'Ubuyapani twamaganye intambara mu buryo bwa burundu nk'uburenganzira ndakorwaho bw'igihugu cyacu. Twanze kandi ubushotoranyi cyangwa ikoreshwa ry'ingufu mu guhosha amakimbirane. Igihugu cyacu ntabwo kizigera kigira uburenganzira bwo kujya mu ntambara. Ngiyi ingingo ya 9 y'itegeko nshinga ry'Abayapani. Nguku uko Ubuyapani bwisanze butemera kujya mu ntambara. Nguku uko Ubuyapani bwisanze butagira igisirikare. Bigomba kuba bitaryoha kuba mu gihugu kitagira igisirikare kandi ukikijwe n'ibihugu bifite serivisi z'igisirikare zihambaye. Mu 2014 Minisitiri w'Intebe w'Ubuyapani Shinzo Abe yemeje ivugururwa ry'igisobanuro cy'iyi ngingo mu itegeko nshinga ry'Ubuyapani, maze bemeza ibyo bise collective self defense.